ka hatau I whakaaro ai. Koia te tino, hei tā ngā kōrero. I know Kung Fu. No mai ki Watch Mojo Māori, anei ngā pito kōrero mō ngā wā I rongonui ai a Keanu Reeves I te ao o te ipurangi. Hi, I'm Alex Winter. And I'm Keanu Reeves. And together, we are Wild Stallions. I tēnei rārangi, ka aro tātou ki ngā wā I rongonui ai a Keanu Reeves I te ipurangi. Heoi, e kore tātou e aro ki ana tūranga nui, pēnei a Neo I The Matrix, me John Wick. Tuangahuru, is John Wick weapons training video? People want realism, they want the real deal, and that's what's happening with John Wick Chapter 2. E mōhio ana tātou he badass a Keanu Reeves I te papa whakaata, kua peke hekerangi kore atu ia I ngā waka rererangi, he tohunga ki tana momo whawhai, me te karo kariri anō hoki. Heoi, no te whakaputanga o tētahi kiriata ōna e whakarite ana mo John Wick 2, ka puta tētahi whakapai nui, he ori te kaiwhakaari ki tana kiripuaki, he pai ake pēr. He tere, he hāngai anō hoki tā Reeves karawhiu I tētahi wāhi pū, anō nei, no te tauā moana, he mōhio nōna ki ngā taonga kōhuru. Te āhua nei I whaia Keanu Reeves I tētahi momo whakaari I te terenga John Wick. He got really good over a period of 5 or 6 training sessions, and he is hands down the best weapons actor out there right now. Tueiwa revealing he had a crush on Sandra Bullock on Ellen. Did you know that she had a crush on you? No? Did you She have obviously didn't know I had a crush on her either. Oh, wow. E huranga nui tā Keanu Reeves whai wāhi atu ki The Ellen DeGeneres Show I 2019. Kāre anō rāua I tūtaki, kātahi, kārua e ai ki ngā kōrero karata Reeves kia Sandra Bullock no te hoputanga o Speed I ngā tau iwa te kau. I puta tēnei huranga ia Ellen, nōna ka kōrero mō te ratanga o Reeves e Bullock. I think about how sweet Keanu Reeves was and how handsome he was. It was hard. It was really, it was hard for me to like really be serious. Like he would look at me and I'd be like, Kau mere te maria I nei kōrero a Reeves, e whakapono no rātou he takiruatanga pai te tokorua nei. Ka pero ngā pāpāringa o Reeves I te pōhehe ka puta a Bullock ki dātā mira, e tohu kei te ora tonu au a kare aroto, mana kua he pēr tā mātou. I kind of want to look. I was like, no, she's awesome, not. hey. She's not here, but. Tua waru, Keanu's hover hands in photos. Kua a Reeves ki tētahi ture ringa kore I ngā whakaahua me ngā wāhine. I kōrero tia tēnei e tētahi tihau e Kemoi Lindsay I te hune 2019. Ara no atu ngā whakaahua ōna me ngā wāhine, a ko nā ringa e tā we noi ho ana I muri. I ngā kaurua te ipurangi, I ki etahi I te karo a Reeves I ngā whakapai #MeToo, a I ki etahi atu he whakau te noi ho tā Reeves. Kua mahuta ke hoki te whakaaro he momo tēnei no ngā whakapapaahia o Reeves, kia kau e pātu ki ngā tinana, ko tā mātou, he mātāpono o Reeves. Tua whetū, Keanu is immortal, a vampire. I am 50. Wow. Yeah, 50, golden, half-century. No te ekenga o Keanu Reeves ki ngā tau rima te kau I ngā tau tōmuri o te tau ruamano te kau, me ua ka tā te karo te hunga hanga kōrero, me ana he vampire, he immortal te kaiwhakaari nei. Kua roa te pai tukutuku keanuisimmortal.com, e ki ana kāre a Reeves e pakeke. I āwhetihia hoki e tahi whakaahua no te tau e iwa te kau mā whā, me te tau ruamano mā waru. Ko te ki ko Charlemagne ia, te toa no Roma, te kaiwhakaari no Wii a Paul Monet, ngā mea erua rānei. I kōrero tia e Reeves ngā kōrero mōna e mea ana he vampire ia I tētahi uiwi me Jimmy Fallon, he oi kāri ia I hoatu whakautu. Nō reira, he tika pia? I can see that we have a likeness in the eyes, and the nose, and the mustache, and the beard, and the cheekbones, and the forehead. Tua ono, his Super Bowl little Squarespace ad. I te tau rua mano te kau mā waru, I whai wāhi atu a Reeves ki etahi whakatairangatanga na Squarespace he hanga pai tukutuku. I came to the desert to make my website, but you can make yours anywhere. First, you must pick the right domain name. I te whakatairangatanga, e whakatāna a Reeves I te koraha, a kei te eke moto paika nōna e tūana ana momo mahi.
I hua ake etahi kōrero maha mo te kaiwhakaari nei I ēnei whakatairangatanga. Tuatahi, he rereke ia I tāna I whakaari ai. Tuarua, ka pai ia ki ngā motopaika. Should I be making motorcycles? Yes, you like motorcycles. E kore hoki ia e wera I te ahi. E kite ana tōna huatanga pai I ēnei whakatairangatanga. The world will welcome your creation with open arms. Tuarima, behind the scenes of Toy Story 4. Look who jumped 40 school buses and landed back into my life. E maha ngā reo rongonui I roto I te kiriata Toy Story 4, ka puta I te tau 2019 me tahi reo hou. Ko Keanu Reeves tētahi. Ko te reo o Duke Kaboom he kare tau no kānata. He motopaika tō Duke, kāmutu e hāngai ana ki tō Keanu pai ki ngā motopaika. I tēnei kāpeka, ka kite tātou I ngā mahi a Keanu, me te aha he miharo. E hara I te mea ko mātou noiho e hi kakāna ki te mātaki. I tīhau tia e Chris Evans, kai whakaari I Street Kings, mēnā I whakaputaina ko tērā kāpeka mo te rua haora, me te whakaingoa ki te ingoa Toy Story 4, ka mātaki a hau e rua ngā wā I te marama o hune I te tau 2019. E mea ana koe kāpene Amerika. Duke Kaboom, Canada's greatest stuntman. Huh. Oh yeah. Ha. Ha. Yes. Huh? Tuawha has always been my maybe cameo. Hi, baby. Mēnā kāre anō koe kia mātaki I te kiriata Always Be My Maybe I Netflix, tēnā mātaki hia I nā e tonu nei. E rawe tēnei kiriata whakarata whakangahau e pāna ki tētahi tokorua ka piri anō I roto I ngā tau, ka mutu ka whai āhuatanga ngahau I a Keanu Reeves. Ka whakaari a Keanu Reeves I te kiripuaki Keanu Reeves, I tana kāpeka tūturu tuatahi, ka hikoi pō turi ia I tētahi wharekai, me te aha, e maha ngā kiriata ko hangaia ki tēnei hikoi me etahi waiata rereke. Ko whakatūria hoki tētahi toronga tihau, kei taumata kē te kāhui whai I a Keanu Reeves. What is it about this game that frightens you? I'm not frightened, Keanu. Tuatoru giving up his seat on the subway. Enjoy your pie. Enjoy. He ngā kaupono tō Keanu Reeves ki te kore koe e whakapono mai, tirohia te kiriata I puta I te tau 2021, nōna ka tuku I tana tūru I runga trainer ki tētahi atu. I te noho noa ihoa a Keanu, kātahi ia ka kite I tētahi wahine e kawe ana I tētahi pēke, ko tahi atu ia ki te tuku I tana tūru. He pai te kite I te tangata rongonui I runga I te trainer, he tohu hoki no tana ngā kau whakaiti. I te tau 2019, I mate tana rerenga I San Francisco ki LA, ki te tau wawe I Bakersfield. Nāna ona hoa rere I āwhina e tai pai ai rātou ki LA. I haere hoki ia I tō rātou taha, ka pānui etahi kōrero pono, me te whakatangi waiata hei whakangahau I a rātou. Tuarua Sad Keanu. I rongonui a Keanu Reeves I ngā atakata, I rongonui rāna I ngā atakata I a Keanu Reeves. Ko wai ka mōhio, ko Reeves tētahi o ngā kaupapa I roto I ngā tino atakata o te ao. What's this? That's you. That's your sad Keanu meme. Aha kua roa e kōrero tiana no te tau 2010 I putai, he rongonui te atakata o Reeves e noho pauri ana I tētahi tūru, I te papatākoro, me tētahi hanawiti. Someone just decided to take this paparazzo picture and you know, create this event on the internet of kind of sad Keanu Day. E hara I te mea koenei noi ho tā Reeves takohatanga ki te ao atakata, e pai hoki ngā atakata Keanu Conspiracy, Keanu Harikoa, me ngā mea John Wick Reloading. Kāre e kore ka puta no e tahi atu. Bill! Kua ki ke a hau mārunga tihau, he rawe a Keanu. Mena kāre anō koe kia rata mai ki aia, anei e tahi anō whakamānoatanga I mua I te huranga o te tino. A Coke. Who's your coach? My dad. I love movies. Gosh, I love movies. I love watching them
and I love making them. Oh my God. Oh my God. Wow. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Oh, thank you. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Ka re roa i nei, o hauru tea Watch Mojo Māori, ringihia te pere, kia kite ai koe I ngā kiriata hou ka puta I a rā, kia hoki atu tātou. Tuatahi, his surprise E3 appearance for Cyberpunk 2077. We have a city to burn. I whai wāhi atu a Keanu Reeves ki ngā mahi mō Cyberpunk 2077 I te tau 2018, nāna te reo o Johnny Silverhand. I te tau I muri mai, ka tūpono tai ia ki E3 me te whakaputa ōkawa I te rā putanga o te kēmu, arā te tau 2020. Ai, ko te kēmu nei nā CD Projekt tētahi o ngā kēmu I tino hiahia tia e te marea, heoi kāre te nuinga I mōhio ka whai wāhi atu a Keanu Reeves, ka riro māna hoki e whakaputa te rā putanga. How's it going? Ohorere ake nei te hunga I tai atu, ka mutu I ohorere hoki a Keanu I tō rātau tūmeke, I tō rātau harikoa. I whakahoki a Reeves I tā tētahi mihi ki aia, me te aha, kua horapa tau āhuatanga hei a takataina e nei. Feeling of being there, of walking the streets of the future is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Kei te whakai rānei koe ki te rārangi, o hauru tia a Watch Mojo Māori, kia kite ai koe I ngā kiriata hou ka puta I a rā.